Masunton kabusanan si kayo. Siyak sumaistorya natin with Health 1, kumapat yung markahan, Module 2, at sarilin pakaaralan at dugan tuon pakakaruan na tulong. Galila, tamanaral tila. Ang tantayin natin, kasumpal to iyan module, ilalo niya si kaet, unaan, nakakabatan sudugan toon na kiruan na tulong. Kumadwa, na ipapanangnang sututuntunan at pikikiraw na tulong. Kumatlo, makakaunurad panuntunan at abong tan eskwelaan. Pawilan tayo, kapigan mo ni bagay na pagman ang karo na tulong at agmukab-kabat ya tuo. Nanganangan tayo yung litrato sa kayaugaw yaon daang at pedestrian lane. Napagman ang karaw na tulong an agmukab-kabat tapyan na iarawi kaad anton disgrasya. So kayan tayo natan, jaad komunidad wala rin tutuon akatarian ang tulong ang gananto sunagawa. Say gobyerno wala interton ahensya mansirbi at komunidad. Say unaan na tuo, ya mansiserbid komunidad, say doktor. Say doktor, tutuon mansisirbi at sari walay sakit-sakit at ospital. Say kumadwa, saray nurse. Say nurse, si kadaray tutuon ka iba na saray doktor mansisirbi at sari walay sakit-sakit at ospital. Say kumatlo, say maestra. Maestra, si kadaray tutuon mambabangat at sari ugugaw at eskwelaan. Say untumbok, saray pulis. Iray pulis, tutuon un tutulong at komunidad tapyan marakep tan maraan supasan tayo. Say untumbok, saray sundalo. Say sundalo, kaiba na pulis yung tutulong at komunidad tapyan marakep tan maraan supasan. Say untumbok, saray kapitan, si kada sa mga ipapangulo na barangay. Sansakay ni, saray barangay tanod. Say tanod, mangiiba at kapitan na mansirbi at barangay. San wala nila? Say untumbok, say bumbero. Say bumbero, mangiiba at sari tutuwa na puulan so abong. Natan, surin tayo natan sa nanduruman litrato. Kolora na duyaw sugaw, ya mangibabaga na dugan tutuntunan at pikakaro na tulong. Say unaan na litrato. Saragtoy karo na tulong taabalangan ko'y nanay ko. Salamat at si kayo. Say kumadon litrato. Patulong taabalangan ko'y nanay ko. Piliin nyo at saraman, no dinan sudugan, pangingibaga na dugan tutuntunan at pikakaraw na tulong. Mula tayo natin na gagawaan niya kumadwa. Tutumbukan, itdan na check, sudugan panagtumbok at dugan pikakaraw ya tulong tan ekis no aliwa. Unaan, uyagan su gwardya noong karaw na tulong. Kumadwa, excuse me kuya guard, nababalang supitakak. Kumatlo, hoy! Akin agmoak tulungan. Kumapat, mamang pulis, tulungan nyo kami pa, tayo naladay cellphone ng mamak na sa kayugaw.
Say kumalima, mipasalamat at tuon tinmulong. Ulatay natanad pabulaslasan niya unaan. Tutumbukan, isulat at loob na kahon no panon sudugan pikakaraw na tulong. Pabulaslasan niya kumadwa. Tutumbukan, ayoson iray letra ed linya A tan ipare sudugan litrato ed linya B. Sayon tumbok, pakanunutan, panang kanong karawa tulong at tuon na pagmon karawan na tulong. Mikaraw ka na tulong at tuon na pagmon karawan na tulong yawalay pangigalang tanduga sa pansalita at araw mi too. Akin importante sumaong niya pangipanangnang sudugan pikakaraw na tulong. Importante sumaong niya pangipanangnang na dugan pikakaraw na tulong adarom na too tapyan duga so na iter na tulong ed sika. Siya pare totoo na pagmundugan karawan na tulong. Iray doktor, iray nurse, iray maestra, iray pulis, iray sundalo, bumbero, tanod, kapitan, tan arumniran tutuon, mangiiter na serbisyo ed say komunidad tayo. Anturi marakep yatumbuken o tuntunen ed abong tan eskwelaan. Unaan, mikaraw ya tulong no aganayarian so gagawaan ed abong. Kumadwa, mantepatan ang dengal at sari tutuon mas mata kened sika. Sansay kumatlo, ang karuya tulong at maestra o arumnira no agaanta o napag na makaukulan na tulong. Undan sirin unatay natin at sumalan. Tutumbukan, pilian tan limpikan, sudugan toon pikarawan niya tulong. Mga laya malinis na papel tan ibatan irayay, limaran ibatan. Para say referensya. Salamat at impantingalyo. Siya sa maestrayo, Miss Sinaida Isoriano at Payar Gomez Elementary School. Malikutak, yawalay na aralan nyo at science module.